ubucukumbuzi kuri IACTV 50. Ndabasuje mwese. Inkuru ikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo nihagarikwa ku kazi ry'uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko Bamporiki Edouard. Ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Nibyo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo kigufi twabateguriye. Bamporiki Uwayo Edouard azwi cyane muri politiki y'u Rwanda, akaba n'umukinnyi w'amafilime, umukinnyi w'amakinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo n'ibisigo bitandukanye. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu ikinamico Urunana, aho akina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo. Muri iyi kinamico aba ari papa wa Budensiana ndetse na Sorina, akaba inshuti ya Bushombe na Gitefano b'inyarurembo muri iyo kinamico nyine. Inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye, byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe gica kuri radiyo IACTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa eshatu /IACTV/FR. Ita ku buzima bwawe. Bamporiki Edouard yavutse ku itariki ya 24 Ukuboza mu 1983, avukira i Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, ari naho yaje kwiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Bamporiki yakuze akunda cyane kwandika imivugo, aho yagendaga yitabira amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri. Afite imyaka 11 gusa y'amavuko, yakoze umuvugo witwa Iyo badatsembwa tuba dutwenga, ari nawo watumye amenyekana nk'umusizi ukiri umwana. Nyuma amaze kuba umusore yagiye abona umwanya wo kuvugira imivugo mu birori bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu, nko ku munsi mukuru w'intwari n'indi minsi mikuru itandukanye. Mu 2003 ubwo yari afite imyaka 20 gusa, yatangiye kumvikana mu ikinamico Urunana. Ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano idasanzwe mu gukina filime cyangwa se amakinamico. Mu bindi bijyanye n'ubuhanzi, Bamporiki Edouard yakunze kugaragara mu mafilime atandukanye ndetse ahabwa ibikombe n'ibihembo bitandukanye muri sinema, haba mu zo yagiye akina n'abandi ndetse no mu zo yagiye yandika akanazikinamo. Muri filime yagaragayemo harimo nk'iyitwa Munyurangabo y'umugabo witwa Isaac Chung ukomoka muri Amerika, hakaba iyitwa Rwanda Take 2 ya Pia nawe ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kinyarwanda ya Ismael afatanije na Eric Brown, ndetse n'iyitwa Imitoma ya Kwezi John. Bamporiki yanditse ku giti cye akanakinamo harimo nk'iyitwa Ukuri kurihe ndetse na Long Coat cyangwa se Ikote rirerire, hamwe n'izo yagiye akinamo n'abandi. Akaba yaragiye atumirwa mu maserukiramuco y'amafilime atandukanye mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Amerika. Mu mwaka wa 2006 Bamporiki yitabiriye iserukiramuco ry'amafilime rya Cannes mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse ahita ahabwa igihembo nk'umwanditsi mwiza. Mu 2010 Bamporiki yitabiriye iserukiramuco i Rotterdam mu Buholandi. Muri 2011 yitabira iserukiramuco muri Turukiya ryitwa Crimes and Punishment. Bamporiki mu mwaka wa 2011 kandi yitabiriye irindi serukiramuco muri Heartland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bijyanye n'ibihembo, mu 2008 yabonye igihembo yakuye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaranahembwe kwandika filime nziza cyangwa se best script ubwo yandikaga filime Long Coat. Iyi ikaba ari filime yagaragayemo abahanzi b'Abanyarwanda nka Miss Chanel, Mani Martin ndetse n'umukinnyi witwa Jimmy Gatete wamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Mu mwaka wa 2011 Bamporiki yabonye igihembo cy'umukinnyi mwiza cyangwa se best actor mu iserukiramuco rya Heartland.
tujye noneho ku ngingo ijyanye na politike cyangwa se uburyo Bamporiki yinjiye muri politike. Mu mwaka wa 2013 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, ahagararira ishyaka rya FPR Inkotanyi. Yaje kuva muri uyu mwanya agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho mu 2017 ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya gatatu. Hari yashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Bamporiki yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 4 Ugushyingo mu 2019. Umwanya yavanyweho kuri uyu wa 4 tariki ya 5 Gicurasi mu 2022. Umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakunzwe n'abantu b'ingeri zose kubera kwicisha bugufi n'uburyo yatambutsagamo ubutumwa mu mvugo ya gisizi, cyane ko ari umuhanzi wabimazemo igihe kirekire nk'uko twabigarutseho haruguru. Bamporiki yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho, ndetse yanatanze ubuhamya bw'uburyo yinjiye mu mujyi wa Kigali ashora ibiceri 300 by'u Rwanda, none ubu akaba ari muri bake batunze miliyari hano mu Rwanda. Mu 2010 Bamporiki yahawe igihembo n'ikigo Imbuto Foundation cyashinzwe na madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame, gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi ndetse na sinema. Inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye, byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe gica kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa eshatu /URTV/FR. Ita ku buzima bwawe. Bamporiki ni umugabo wubatse, akaba yarambikanye impeta y'urudashira na Uwingabire Claudine hari ku itariki ya 18 Ukuboza mu 2010. Nahangaha dusoreje iki cyegeranyo kigufi twabakusanyirije ku buzima bwa Bamporiki Edouard, wahagaritswe ku mirimo ye yo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko. Inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye, byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe gica kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa eshatu /URTV/FR. Ita ku buzima bwawe. Ubucukumbuzi kuri EACTV 50.